Xewani vayingiseri hinkwako mi langutaka mi ri kona ya mi amukela eka Zangoma Village Comedy. Hi kombela leswaku mi subscribe leswaku mi ta kota ku va mi vona ti-video hinkwato hi nga ta va hi karhi hi ti-posta hikuva sweswi n'wina ku mi byela ntiyiso hi ta va hi karhi hi posta ti-video to tala ta ku mi tsakisa. Se ku sapota channel leyiwani hi kombela leswaku mi subscribe mi klika the notification bell icon leswaku video yin'wana yin'wani hi nga ta va hi karhi hi posta yi mi fikela na n'wina. So namuntlha tanihiloko mi ta va karhi mi swi tiva leswaku eka xitichi lexiwani xa Zangoma Village Comedy hi va hi dila na tinkingha namuntlha ni na vakulukumba lavambirhi lavawani hi nga na vokokwala va ta ti tivisa tanihiloko ni vurile siku rin'wana ku ri a na ha swi lavi leswaku tivisa vanhu. Vakulukumba lava kumeka nkarhi va kumeka nkarhi va ri ku lweni eka Shoprite. So sweswinyana hi lava ku va hi twa timhaka ku ri kahle ku humelela yini ku ri kote ku va hi solve timhaka letiwani vayingiseri hi ku hina hi swi tsakeli loko vanhu nkarhi va lwa ene i vakulukumba vakulu vanhu vakulu ma swi vona vanhu lavakulu hi ndlela leyi va kumeka va lwa eka Shoprite. So sweswinyana ni kombela leswaku mi just nje mi a hi va lombe tindleve mina na n'wina hi twa leswaku kahle ku endleka yini hi ta sungula hi bava lawani. Baba ya mi amukela eka Zangoma Village Comedy. Ni kombela leswaku mi ti tivisa mi tlhela mi hi hlamusela leswaku kahle inkingha n'we i yini. Na khensa vito ra mehe Ntomolosi ni huma Zangoma eTzaneen eka Mhlava. So mina a ni nga ta suka ni lwa na yena emisa loyiwani loyi a nga ni dyohelanga. Lexi xi nga ta xi endla ku ri hi lwa i timhaka ta ku i ni dyoherile ene i ni dyohele swinene. So ni suke ni eka Shoprite loko se ni fika eka Shoprite ni na nghena la nyangweni ni langutisa le henhla le ni vona leswi swa TV laha ni ti vona la ka TV laha. Loko se ni ti vona la ka TV se a ni swi twisisi ku ri why va kumeka va ni fakela TV va ni poyisa vanhu ende va ni veke ka TV liya laha nyangweni laha hi swaku va ni poyise hi vanhu lava va nga nghena hala leyi va ni vona laha. Kokwani ka Shoprite swi nge vanhu lava va nga nghena laha hinkwavo enavutele swi nge va hundzi vanhu lava va ni vona kokwala ka TV liya ma swi vona. Se hi loko se ni vona loyi a nga rabaka swilo leswiya laha nkarhi vanhu va hakela ka yena ni n'wi landza ni fika ni n'wi khoma ni n'wi koka ni ku hewe ni suseni laha yani wa swilo. Loko se na n'wi khomile ne se ku ta lava va ku yima le nyangweni le va fika va ni khoma a va swi tivi ku mina jima ne loko se va ni khoma hi swa ku ni va phusha. Loko se ni va phusha hi swa ku se ha tsetsemisana ne se kutani van'wani manje van'wana va ku hake mabandi manje va tshinelaka kwalaha kusuhi ne ni swi vona ku ri se i tile ku vuye se manje ku ta ye loyi Gwambani. Se loko a ta Gwambani u fika a ni khoma se i famba na me laha nyangweni ne a fika a ni komba laha ka TV. Loko se a ni komba laha ka TV se na yena n'wi vona ku kombisa ku ye wa swi tiva ku ri i ni yise njhani lahaya maso se na yena n'wi vona lahaya se ni sungula mi khomanyana kokwalano papa ni kombela mi khomanyana kokwalano. So far vayingiseri ni tshemba ku ri mi le ku followeni ka kahle mavatwa baba ku ri va ri ku humelele yini. Sweswinyana hi la ta twa eka baba lawani. Baba hi kombela leswaku n'wina mi ti tivisa na ku mi hlamusela leswaku kahle ku endleka yini because mhaka leyi hi kombela leswaku n'we mi hlamusela. Na khensa Mashi vito ra mehe me Gwambani. Baba loyi u ne ngopfu le ka Shoprite leyi u ne ngopfu ene mani ringete ku n'wi pfuna u ne ngopfu kahle leswi va vulavulaka swa ku va n'wi faka TV i vulavula hi CCTV liya va yi vekaka laha ka Shoprite laha nyangweni laha loko wo nghena. Loko a ni vona laha ni me loko nene ya n'wi komba ku ri exilo lexi ku a va loku fakeke ni ka TV ko va CCTV ko va camera se mehe nandzu wa me wu sukela ku kwalaho ka kona. Se loko va yi mani hlamusela hi swa ku mehe loko ni n'wi komba lahaya ku ri a vo n'wi endla bari se ye i sungula ku ni lwisa ma swi vona ene mani ringete ku va ni n'wi pfuna hikuva a va ta n'wi khoma phela maphorisa ma swi vona hikuva sweswinyana i endla hasahasa vhele endla hasahasa. Okay vonani hikokwalaho ka nkarhi ni lava leswaku ne hi kote ku va ni la ku mi vutisa question yin'wana papa ku ve n'we a mi swi tivi kumbe a mo sungula ku va mi swi vona kokwala ka Shoprite sweswi leswiyani kumbe ni le ka switolo swin'wana mi ze mi nga swi vona na. Xitolo lexi ni xavaka ka xona a ni tshama ni vone swilo leswi a no sungula ku swi vona lahaya baba me ni hleketa onge mi nga va n'wene
eyi a ni tivi a va tshama va famba le madorobeni a ni ri me swa ni hlamarisa ku ri kahlekahle swi sukele ka yini okay vona ko va mhaka ku ni lava ku va hi kote ku va hi vona ku ri hi nga yi solva njhani mhaka n'we because se already se mi muxe ngopfu hi mhaka swilo swin'wana phela leswiwani a ku mi byela ntiyiso a ni nge vuli ku mi wrong mara mi wrong a ni le mi wrong a ni nge vuli ku mi wrong ne sweswo ni nge vuli mara ni vula ku ri na n'we mi faneke mi va mi langute mhaka leyi ku kahlekahle ku mi wrong ndo ka ni nga swi vuli mara kahle a va tshama fambele emadorobeni kumbe njhani mina ho tivana vhele ko kwala Zangoma hi tivana kwala Zangoma mara ku ri fambele madorobeni fambe ka switolo swa njhani loko emadorobeni ma ni swi tivi matasa ku yini ne ku va hi mi nyike solution ya kahle i ku ko va tikhamera leti nga koho layani ko va tikhamera leti nga koho kwala ka Shoprite ta ku loko se mi nghena loko mi lo languta kahle ni ri ni vanhu lava a mi ri na vona vanhu lava a mi ri na vona loko mi lo languta kahle laha ka screen laha a mi ta swi vona ku ri na voho va koho kwalayani a ku nga ri mhaka ku maybe va mi teke va mi fake ka TV ku nga ri na permission ya n'wina kumbe n'we mi nga swi tivi ko va mhaka i tikhamera ta ku kota ku va lawula ku ri ndhawu liya va meka sure a ku yiviwi kumbe xani loko ku endleka swin'wana va kota ku va va vona hi tikhamera letiya a ku nga ri mhaka ku va mi fakelani lero u ri mena yiva mene va hleketa u ri mena yiva mene ni kombela leswaku mi kota ku swi twisisa hi pa va le ku sivela makhamba kumbe mi nga ni pfuna mi va hlamusela ni ringetile ku n'wi hlamusela sweswo ni vona ku swi endle tani ni ringetile ku n'wi hlamusela no ka ni nga swi nga mi hlamusela njhani mara ne tikhamera letiya i ta ku endlela ku ri loko sweswi wun'wana o tshika yiva va kota ku swi vona hikokwalayani loko o tshika ku endleka swin'wana swa ku maybe va ta lava evidence va ta tirhisa to tikhamera letiya se evidence loyi wihi vona va evidence ka mina evidence a ni vuli munhu ni vula evumbhoni papa vumbhoni wa ka mani vumbhoni wa ka mani i nge yi ta hi tikele mhaka leyiwani kumbe xani mi nga ringeta mara hi papa me lexi ni endleka ku kombela xo ka n'we vambirhi nene ni kombela ku mi nga halwi ni kombela ku mi nga halwi ene n'wina ma swi vona ku a mi fanekese mi ya jele phela hi ku n'wina mi hoxisile hi ku mi zangi mi lava ku twisisa ku ri kahlekahle ku endleka yini ma swi vona ni nge loko a mi lo yima mi languta ni vanhu lava mi ri na vona a mi ta ku na vona mi ta va vona kokwalaya se mi endle wrong munhu loyi leswaku mi nga halwa ni ri no kombela ku ri mi nga halwi n'wehe mi va kahle n'wina mi ni vula ku ri a mi va pfuna hambileswi vo papa hi ya va swi twisisi mara n'wina a mi va pfuna hi sweswinyana hi faneke hi vulavula swin'wana me phela a ndzi na yena ku delela na ta ni ku delela hi ndlela njhani ni ku delela hi ndlela njhani ya va faneke va susa leyi okay vayingiseri va hina hikokwalaho ka nkarhi hi rhandza ku va hi khensa eku yingisela ka n'wina ni kombela leswaku subscribe leswaku mhaka leyi ta ku to va yingise mahlweni hi ku ka ha ri ni timhaka to tala timhaka ti tele leti vanhu va nga hi tsalela toho kwala leti hi faneke hi ti solva kokwala ka xitichi xexi lexiwani subscribe ivi mi share ka tigrupu ta n'wina mi nga ha share ka Facebook ka ti-WhatsApp group purpose ya hina ya ku va hi endla leswiwani i ku mi tsakisa ntsena a ku na swo tala hlayisekani vayingiseri hi khensa swinene eka especially ka n'wina already mi nga subscribe hi khensa swinene hlayisekani